Ako se i budete ikada probudili i vidjeli vašu mačku kako preteći gleda u vas sa kraja vašeg kreveta duži vremenski period, nemojte je gledati u oči predugačko. Znajte da to više nije vaša mačka i vi više niste u vašoj kući. Ne, vi više niste u ovom svetu. Dobrodošli. Ovo je svet iz koga se možete izvući samo ako budete pratili ovih nekoliko jednostavnih pravila. Pravilo broj 1. Mačka je tvoj vodič. Nemoj da je ispuštaš iz vida. Kada izađe iz sobe, nastavi da je pratiš i odvešćete do izlaza. Pravilo broj 2. Iz svake sobe možda ćeš čuti poznate glasove kako te dozivaju. Ne odgovaraj, zaobilazite sobe i uvek uđi u sobu koju je mačka pokazala svojom šapom. Ta vrata su ovdje najsigurniji izbor. Pravilo broj 3. Nemoj nikada da progovaraš. Entiteti koji se ovdje nalaze mogu da te čuju. Ako napraviš previše buke, pa recimo, neće se dobro završiti po tebe. Pravilo broj 4. Kada te mačka odvede do sobe gdje ona nemo samo stoji i posmatrate, čestitamo, našli ste izlaz, ali ste dužni da odgovorite na jedno pitanje koje će vam ta mačka postaviti. Ako odgovorite tačno na to pitanje, imate samo još jedan zadatak, a to je da pomazite mačku. Ali pazite, mačka bi možda mogla da vam odgrize ruku. Mačka je također entitet koji je i jako gladan. I upravo je sebi doveo novu žrtvu, jer ko je rekao da je mačka dobar lik u ovoj priči?